A mi smo se sa druge strane potrudili da učinimo ovo ljeto i korišćenje naših usluga ovoga ljeta nešto interesantnim i zanimljivim, tako što smo obezbedili preko 200 nagrada koji su se mogli osvojiti na našoj mreži od preko 50 bankomata i preko 3000 post terminala. Sergej Četkovića nismo zamolili da nas se danas pridruži slučajno. Naime, pored toga što je naravno naš vjerni klijent, on je neko ko je u cijelom regionu prepoznat kako po svom muzičkom talentu i predivnoj muzici koju stvara, tako i po idejama humanosti i solidarnosti koje širi i gradi kroz niz akcija. Upravo su to ideje koje mi u NLB Montenegro banci u skladu sa našim mogućnostima svakom prilikom pokušavamo da promovišemo i upravo je to razlog zašto Sergej Četković. Učestvovali su svi korisnici naših platnih kartica, znači mogućnost da učestvuje imalo preko 50.000 klijenata, kao što rekoh, na preko 50 bankomata i na preko 3000 post terminala, odnosno na svim lokacijama gde se vidi znak NLB Montenegro banke ovdje. Hvala još jednom svima. Hvala ti. Ljubica Pajović, dobitnica Toyota Yaris. Čestitamo. Aplauz. Stvarno vrijedna nagrada, mora se priznati. Molim te, ja bih nešto pitao. Hoćeš ti da voziš ili mama? Nadam se ja. Skromno nema šta, čestitam. Hudovan auto, čoveče, čak i za mene od 3 metra. Možeš li da staneš? Kako ne bih mogao, samo da se vežem. I apelujem na sve vozače da prvo... Jesi li vi pitali? Divan je osjećaj. Divan. I miriš pod ručnom i nazad. Samo polako, sklonite se, molim vas, sklonite se, onda smo na probnu vožnju. Bravo! Jedan veliki aplauz. Do nagrade smo došli korišćenjem Visa kartica NLB banke i trgovinom u marketu Voli na starom aerodromu. Šta misli ti inače o NLB banci i ovoj akciji? Mislim sve najbolje i već duži niz godina smo klijenti NLB banke. I ovo je definitivno sad opravdalo naše povjerenje u NLB banci. Da li ste bili iznenađeni kada... Itekako, baš nisam očekivala ovo. Nisam očekivala nikada će ovo da mi se desi. Pa ovo je, da kažem, naša prva saradnja, naravno ne i poslednja, jer planiramo još mnogo toga zajedno da uradimo i ja uvijek kažem, na strani sam uvijek onih uspješnih, ali onih koji imaju svijest o tome da treba činiti neke dobre stvari i koji su humani, tako da NLB banka već je pokrenula neke svoje mnoge akcije i ja se trudim da pratim to što oni rade i kažem u nekom skorijem vremenu i periodu odradit će još mnogo toga i ovo je samo početak naše saradnje. Pa volim akcije, volim druženje sa ljudima, definitivno svi su zadovoljni, svi su srećni, bez obzira što samo je jedan odnio ovu nagradu ili divnu nagradu kući, tako da uvijek postoji ta pozitivna energija i uvijek se ljudi nadaju nečem, tako da navijam za nagradnike. Ti si dobila potpis, samo malo